October ni kwa atang hian KDTTA chuan table tennis zirna New Dia Quantity Hall a abwa saidon Mizo Zaimi in Sui Khom MZE ro reling khom pui chu voina changkhan dia konwai mi hola nei ani Kolasip District Auto Rickshaw Association chuan STA in Kolasip District chunga auto permit apek chwa dan le apek chwa za ta an hnuaya association shang ten do lo na lan tira permit chwak tur an do dal chu an thlop thu an soi CZS cable chung kwa te chibai ule Noel Vanalwat pui kani a chanchin kim changzo kin ngai thang October ni kwa atang hian KDTTA chuan table tennis zirna New Dia Quantity Hall a abwat saidona naupang adu apiang tan tel thei ani anga coaching atel du tur chuan October ni nga thleng KDTTA secretary hna mingle kumzat pek lu tur ani coaching hi tlai lamdar li atanga dar kar khat le achan ve chung nei thin ani anga coaching na atel tur ta chuan TT bet mani man tur ngai twa tur ani ang Certified coach hian TTFI Mizoram State Sport Council le MTTA in Coaching Development Program mani loka anbuat seya hanzir chiang pujari zo than puya manani dona ani hi ITTF level 3 coach Ashwin Kumar Padukon coaching na hnuaya training chuak ani Mizo Zaimi in Sui Khom MZE ro reling khom pui chu voina chang hian dia konwai mi hola nei ani Mizo Zaimi in Sui Khom ro reling khoma hian ngai twa tur paruk omin chungzinga chuan MZE shwai tu ten Mizoram chung headquarter te tlo chuak ro sati te TV channel ashana nei te MZE General Conference nakuma nei tur hor taki khwa in thlenan dil bokani MZE khom pui hi dia konwai mi hola nei ni in zanina concert dina chhunzom don ani Mizoram Sarkar Tourism Department chuan Min Khan Ajar Klapa Excellence 2023 Award and Sema Award hi category sompali ni in hengzinga hian Yuva Tourism Club Award po atela he category a hian Government Siza Khuma Higher Secondary School Kolasip chuan pahni na lomman anla award hian trophy certificate le cash paisa fa keng ani Vinco Construction ten hortaki le meidumin kar kongpui siamna antho mek chu chakzok le thazoka antho theinan pularin omatrai te Superintendent of Police chuan lirthei tlandan tura hriat tirna asiama October thachunga ta ni tin thole ni nilai ni ninga ni zirtop ni le inrin ni ate lirthei tlan rem tilavin pathian ni le thochan ni a chau lirthei tlan rem ti ani thu atar lang thupek zom lo te chunga danangin malakani don ti atar lang bok Kolasip District Auto Rickshaw Association chuan STA in Kolasip District chunga auto permit apek chwa dan le apek chwa za ta an hnuaya association shang ten dulom na lan tira permit chhuak turan do dal chu an thlop thu an soi nimena thu chuan siama an hnuaya association zingami Kolasip Auto Rickshaw Drivers Union in sarkarin dan diklo tak permit apek chwa do dala ma an lang shang te chu an shat puin an thlop ti an soya auto permit pek chwa dana sarkar na chel tu ten khotlang le ramin rel bol na konga ngai tuana an sen tlem zi alang chiang hle an ti auto permit pek chwa dan diklo tak chuan auto phang ai zong tu harsat taka chung ko chom mek ten harsat na antok angem ngai tua lova party mi le sa te permit pek an ni thin chu poi an ti thu te hetiang hi an du lo thu te an soi heti lai hian kumtina om tok auto permit pek chwa thin chu an do da lo ti an soi bok permit mamo ai zon ve na na mangdu anom laya mamo lem lo permit pek chwa shal ruk le tumra na dilte chen khat sarkar na le ai zon na nei lai mu te anom thin chu auto manga ai zon na te chethei le khotlang le ramin rel bona konga ngong thalo tak thlen thei ani ti in Kolasip Auto Rickshaw Drivers Union in permit cancel tura sarkar an ngen na ti hlotlin ani lo chu an dem thu an tar lang Mizoram Legislative Assembly Secretariat in thoktu mi som pakhat lak na suit ani le chungchanga lak zinga mi pathum te chu Guwahati High Court an zwal kova court chuan na lak towa suit le ani na chu a hnol sak
Guwahati High Court Aizawl Bench Judge Justice Nelson Sailo chuan nalak dana zirchian hnuwa Assembly Secretariat hnuaya nalak na adanang taka advertisement chua ani baka the Mizoram Legislative Assembly Secretariat Recruitment and Conditions of Service Rules 1995 anga kalpuyani thu atar langa Assembly Secretariat hian Translator Assistant le UDC pakhat cheu le LDC pariat atan mi som pakhat anlak te chu chung khat laina indu sakna omni asia in zirlai polten an sut tura nasataka andor hnuwa July ni sari khan sud le ani Mizoram Pradesh Mahila Congress chuan Nimin Khan Vanapa Hola Mahila General Conference an manga an President Pulal Soda chuan Congress Party in Mizoram Chantura Thoktura in pe micha tak tak an neizel ti asoi Pulal Soda chuan an party in micha an neizel chu an mani ti anilawa thoktua om ti asoya Mizoram himna tura thokturin party pathum Congress ZNP le PC ten Mizoram Secular Alliance andina hei hi chak tak kalpuyangai ati Congress President chuan min ensin turin ti mai a hun to lova ramle nam hum hima kan sa khwa kan hum himzel theina malak angai to atia Secular Alliance tel turin ZPM le MNF te po asom ti asoibok Mahila President Pivanal Ompui Chongthu chuan meichia te chu a thazonga danglam na siam tu an ni theiti soin tuna India ram politician nam hnuai hnung le sa khotlem jok te hum hal tu Congress Party shwai tu poimo chu Sonia Gandhi ani thua soya Mizoram in sarkar tha nei theina turin danglam na siam atula Mahila member ten thei top an chua atul ti asoi Mahila General Conference akal khom te chuan resolution siamin Women Reservation Bill pass law momanti thule Congress chu asu su tu beran ni thuan soya MPCC election manifesto changpui na chu kongsang sanga aizong tu tan chan ti tok ti te Pulal Soda hnuaya Pulal Soda shwaina an rin tok thu te ram nam le sa kho him theinan Congress Party lo chu party dang anom lo awangin Pulal Soda kai shwai Congress Party an rin tok thu te an tar lang ani September thachunga rampuma ile in chale Shrisel poimona in zirtina Poshan Ma 2023 kalmeka tukin khan Aizawl Thunderstenena Suposhan Diwas motorcycle rally buat sayania Social Welfare and Tribal Affairs Minister Engineer Lalrin Omachuan tukin khan Bongkon Brigade Road atangin rally atel te hi availiam Thusoin Minister chuan sarkar lai puya ministry lamin arwa manangin Poshan Ma hian paten mo phurna poimo tak an nei awangin pateni Suposhan Diwas po hi manturin aron duang ani ti in tukina Suposhan Diwas Puala motorcycle rally buat say ani chana soi Minister chuan eile in cha kan nupui fanau ten an nei thei nan hian pate mi paten mo phurna sang tak kan nei ati a an him na chu mi pate a in hatlatani ati nuin nawa pai hlima tanga nawa nei thengle a enkol na chu meichha te kut chawada chi ani lo ba ka mi pate kowa meichha te mo phurna ai na sajok a in nga thuwa soya nuin nawa pain an thesel ne endik pui tu nuin nawa pain an thesel ne endik puite nawa pian huna nuin hute tui thataka apek theina na nupuite eile in chale thesel lo pek te chu naute thesel le chan cha nei theina na fate enkol te en naute thesel la chan cha nei theina na Fate enkol na poimo takani a mo phurna mi pakova in hatlatani thuwa soi Social Welfare and Tribal Affairs Minister chuan mithiam ten anzir chian na chuan nuin nawa pai atanga no pangkum ni atlin thlengin naute malam hun thui taka shilin an thrisel na ate an chanda na te le an puitlin huna an caliber tur zongjong ne na shil tu ani an ti in an ngai poimo ema 1000 days window of opportunity an vua thu asoibok Mizo tun ham thrisel le chan cha kan lo ni zwazel theinan Mizo namin ma son zel theinan tukin motorcycle rally chu man tangkai ani thei abai sei thu asoi motorcycle rally hi Bongkon Brigade Road atangin ramhlun konga silai mual thleng an tlana availiam na inkhom hi Mizoram thangi changte Women and Child Development Director chuan kai shwain kalkhom zongjong ten slogan awrwalna an nei bok Khati zong khatun chuma chanchin thar kan ti chua thein le ta a thlir tu te in zawain mang tha ule